Ni tariki 11 mweri jwa ĩtandatũ mwakani jwa 2024 ingũkũgwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cerũ themwe nkureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na icigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto iria nkureterete ni atongeria ba Tharaka Nithi kuregana na yendekithia ria one man one vote one shilling ni kiri mathiko jethe wa DG Nyaga Muisiraeli. Arimi bakao wa gutariria gwita thara ya mamirioni iguru ria wamba bakirigara ni kini untu thirikari itithiragia uchonkoni ndiria wamba bwakao bwathithika kusukumeneria gutaurwa kwa mbeca cia rwang'irwo ngima kaunti-ini ya Meru kiri mpongeria bajeti onde mugomo jwa rigitani ijwitite na mbere. Mubunge wa Chuka egamba ng'ombe kwambiria mubango jwa uwejani bwa bia kuria kiri chukuru cha gicigo kiawe. Mwananiria wetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ikambiria thaiji. Hatongeria Kathumba ni bachumirite kiri mambura ja kunogokia ithe wa munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi niwe Bishop Nderebia Lagu. Kiri mathiko jaja ni kuonekete siasa cia rwaria rwa one man one vote one shilling. Atongeria bakioneka kuregana na rwaria ruru bakiuga rukeja gukurukwa kaunti ya Tharaka Nithi igata bilioni mwe o mwaka. Nawe County Commissioner David Gitonga ni arombete arimi bakawa kuchwa ukaria bwaborithi kiri factory chao ndiria bari na kawa nchukune kenda kwebana na wamba taburia bura kujirirwe ntere cha egoji ntukuyegoro. Martin Mugambi ni agutwambiriria nteto iji. Atongoria mwanya bare ogo bakithirikari aringi chiacha kari na nkinya atongoria batunicha muthenya we munthe baratinda mbari chia iriga kumagarukia mukuru Bishop Nderebia Waragwe ithe wa Nyaga Muisiraeli uraimoni nwa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa hivyo tuweke imani kwa Mungu, tunavumilia kwa sababu kifo si kizuri, lakini tulikaa na baba mzuri. Na baba nakumbuka alituambia vile umesikia slogan yake sirudi, tukaeni na amani na upendo, na mimi binafsi ndani ya moyo wangu niseme asante kwa upendo ambao umetuonyesha kama jamii. Mukuru Nderebia kathitwo na atongoria baba na nkinya karita mukuru mwendithiri na nkinya ngwataniro atutigite no kurwa miaka 94. Family ya Nderebia ndibwira atiri jugo yu ithatu muthe augaga upendo, umoja na amani gutikaigeni jugo yundi. Ona wa deputy governor agafuata in those footsteps endele gutwika mutongoria guko gwetu Mara otogwe endele gutwika mutongoria the county level. Gikaro nigiki atongoria baba bagwikinyetie barauga rwaria ruraruthiite na mbere rwaria rwegie kure mwe ciringi mwe wa muntu barauga batiko rwenda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu gutire kyo rukubaretera okatorambiririo kwiro one man one shilling liu antu bage kuno ntu nibo bainge barenda gutwairia kaire to baringata na Tharaka Nithi tuteba inge twagana mbeca ugo kwenda ni tukaumia nibo gwata ntu betu botegete teknolojia one man one shilling. Tio me atuvungira ni ndwani tutaiji tugwati antu tutakomena abo umenete na ndo aciao tigo kagita karakange twagwisire 5 years Tharaka Nithi tukiragwa thirikari yetu niyite, lakini those 5 years antu aberumanire na president wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta batharire ito bakira kwao baugite rwaria rurukarukathi na mbere kwinyeria kaunti ya Tharaka Nithi na nkujanio ciagichiacha ireithiete na mbere na gweguru bati kwenda ithungirwa na atongoria ba kaunti no. Tharaka Nithi twe antu 300,000 Kiambu ni antu milioni 2 na gento tebu bari to area to ba support kaire mbeca jo ndeikina dinao tukena tigwa tutege teoma tukayewe kene tuka Tharaka Nithi tugetunya kwa bilioni 1 mwaka bilioni 1 mwaka nonto totena wingo anto ne poko gwata na ino kuromba na heshima viongozi wenzangu tio tureaga
thirikari ino ya UDA ya Kenya Kwanza twamichuire na ururu na uchungu bwingi sana na antu wakiwataga bakaingirwa na Tharaka Nithi yari mwera yari number 2 Kenya kuringira thirikari ino ya UDA kura in terms of percentage. Bakiongera baugite muchwanda wa kimbecha kana finance bill urothiete na mbere kugwata mwanki iyo kainyeria mukenya wa wonthe na kwoguo tire muntu batiri kwibathura akiugaga ruti muringithia finance bill no tioya thaino thiete gwekirwa utikaugote na ngari ate mama na ngari makafeki hanto mabarabara magetithia bei mana mange magetithia bei no ankinya tuorieni barabara ngari no cieto cia taxwa na ndigo taxwa magutani no go taxwa kegora ne indo igatuma tutaxwa kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Meru Central Coffee Union nitumirĩtie kwandĩkithia thara ya gatigati ka mirioni 25 mwanka mirioni 30 kumania na wongereku wa mbabwa kaoa atongeria bangwatanĩro ĩnji nĩ bameneretie thirikari nĩ gwĩtithia kaora ũchonkoni bwegie kaoa gaka kwiwa bakiuga gũtikarĩka kinya rĩmwe rĩathingatĩrwo na gũkinyanĩra bobwĩjĩte ntuku ĩmwe nyuma ya nkunia kurukia igana cia kaoa ka grade 1 kwiwa kire factory ya Rain Terechia Egoji East. Muthuru Muriuki ena ripoti eje. Kuringana mukarigite wa mbondi ngwatano ya kawa ya Meru Central augite na ndiko myaka 3 mithuru ibombeta nkurukia milioni 24 kumania mwamba mwanya jaja kuonekana jekithithika ki factory na bukwambiria twatara bazu turi mbondi twakarande twana the impact of the coffee theft ya gututonye the poverty ka tonye murimi the poverty ka okiene turona igikinya gintu ya ngiri 24 million na miaka ewiri au miaka ena kawa kayeto gato over 24 million. It is between 24 and 30 million to be exact. Ntokuwa murimi na inyere tu seriously na neo tukuromba bautie wamba ibuthingatue na bwa uthingatue bwa gwateka nonto murimi no eri akwambiria kwa confidence no rimbwa kawa nonto airi makawa karea aina mathugania komba gwita ruju kuringana jajo ndenandi ibakoromba thirikari ithwe gitonyera muno kuthithio ochonkoni na kinyango gikwika ukaria kagita kare arimi baraketha kagwa kao onto kuigwa guku ikobekira thare nene muno kire guturigaria ikura kuthingatia kawa kambirite kuiwa na gata thingato mongana ndi forest kine thithirwe kaguru mongana ndi resort tauma ko na ndi jukumu eje thirikari batuthitheria nontu in case watwika batathithia thirikari ne kugwau na kawa gatira itia kiwango tumba gwikira factory askari inyaba tumba ko na factory chonde tuko askari baire ngugi inge kairema na ngugi ya kurigiria kawa gwetu iraisi nkurukia gwita korwa namba na ara ingo kidogo ya kuthingatia amba na baka kwato na kawa kakara gwita bora nuntu kawa karaiwa nyaka kairwa ntiga gwe nyamukurio tuwaga kawa ndera twambirio ketha ndera twambiria gwika factory ko information ndero kinyete ke thirikari ko wau kwina laxity itukwenda thirikari tutethia nkuru trawa tukaragia kawa ka kinya factory ka kinya store tukaikia kawa immediately na akabolete kuthiwa. But today leo ntukomenya twakaratea because yakau karu nogone kare yiro kuma menandene kawa kaina roji na geta so ni nkaromba kawa kau kai kutha iji na nimpande kita barwa kile society chionde to enhance security so security ni ongerwe amana bubu baketha bakigonga muno mutongirio mugongo amana ministeri mithikani nturi nikira bakuna liba bekirite wirani ati baketha bakibeberia marandu jara benajo na batwe kwa turi Meru Union na Naku ire rungamirite kawa ndene Kenya ntokuibwega nonto bwa reforms uva sietete na mbere na kinya chiruguya na mwana wetu abwe PS bana Kiburi na imbo ntoko baromba muskumerero baskumete reforms ya coffee batekeya utweka compromise norko baendeleo
na baiguora president yauaga na nonto kinya twina waiver ire wetetwe ni Rintori egwetwa ni Chirugui egwetwa ni president Gachagua na egwetwa president himself 6.8 billion ito kugaibwega muno nonto bwa kaunto kau bakwenda ututhitheria akiuga ntubo bathithika bagethonya bena kanyaga kenene kotigiro rimboka obugukira nkuruki thirikari atutethia ba marando jebereruo cooperative bank ni ututethia na mbere cia gurira arimi input na ndawa na kinyinto bira bakamenyera byo kawa na nitukwenda production yuma from 2 kg iririo thai citia 10 na tugaciumia twe union tugwabashwa we are going to do that tukathithia u nikenda bomba kugwata mbeca mbega na muntu akathana kiro nyingi kenda jari wanega na noe omba kuona mbeca nyingi. Muthuri Murioki, World TV, Mutino Jokangangi. Kanjo ya maminista muthenya Joana Ruani kurukite kweberwa kwa irando ria bilioni 6 gatanta inyanya iria arimi bakurandorwa ni Iwanda na Sako kuringana na baruga iria itumikire nyomba cia nteto Iwanda na Sako ijini chietwe kanya kantuko mugwanja kunenkanira marietwa ja arimi baria bakurandora untu buria thirikari kuganirio irando riria rinene yiriga kweberia arimi bakawa untu bubu kuringana na thirikari ni untu bugatethereria bonene gukiria urimi uri nkurukia arimi bakwirigirwa kugunika na mbeo injeru chakawa iria igatethereria gukiria maketha ja kimera giki mwankatani 200 gukinyira mwaka jwa 2027. Tugeta na mbere na gukumenyithia rugono rungi mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe niwe Patrick Munene ni abanganitie mubango jwa kweja na bia kuria kiria ritwa bonthe baria betaga cukuru bakianaga njogoro patugite mubango jojo gatigira chiari bakunogokua murigo jwa bisi aria nandi gutimu chiari ukendeka kuria nkuruki ya 2,000 otam Jakabobo Botingania ugite baguchwa ngwataniro na ikundi bia endi wega tigira ana bachukuru chionde cha primary gisigone kiawe ne bagukundwa uchuru. Kuringana na mubunge wa ichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene, chukuru chionde cha secondary cha gichigo iku ira arito bathomaga bakinukaga ikambiria mubango wa kurera aritwa na irio bya muthenya iri njira ya kunyithiria aciari ngarama ya kurera ana bago mbia cha irio rira bari chukuru. Munene ariuga ati kiri mubango jo chukuru chionde ikarugagira aritwa bago muthemba ubwenene wa irio kirantugo. Turetekanirie na principals kuma next term Chuka Igamba Ng'ombe ni tukwambiria common feeding program ya all these secondary schools. Kenda tumenyaga umundi ciana cia Chuka Igamba Ng'ombe cia cukuru ciande ikaria mucere chionde kuma Igamba Ng'ombe nginya Muthitu. Tutikwenda gukorwo kwina mwalimu kuva ciana kithere ya Rwenga akiuga ni irio ciina goro na ciana irandi kwestire ciambira gintu giki kirugagwa cukuru bururu ni chapati marambiro kwa twetekaniria na alimu ati feeding program kurutha every Friday igetagwa chapu Friday every Friday day school cietu ciothe ikaruga chapati chonde. Nkuruki ariuga ati nachwirite aritwa bachukuru cha primary kinyabo mubango wa kubarugagira uchuru iri njira ya kugwata aritwa machukuru kinyantere irakwigitwe kuri na ana baingi bakuma chukuru nonto bakoigwa baumete mechi itakwe bomba aciari twa negotiate na kwina organization tuceretie inge turugura ciana cia primary uchuru chukuru nonto twatutha most schools buraigwiti aciari lete mikebe tano ya mbembe lete mwere, lete indu, it's a very disorganized thing. Kogu organization yetu wanete aciari ni yuganwe rugire ciana 22 cia primary cionthe ucuru Chuka Igamba Ng'ombe wa muciari akiribaga kibanji wa muthenya. Ciringi twatarambia inu turonire wa mwaka ni 900. Kogu muciari uribe 900 mwana waku ani ucuru mwaka unde cukuru. No tigaitwa mukebwa mbembe no titinda kwirwa mwere 100 kenda monka untoni mwega
Mwena ugu munene na uriti aciari kwirutaniria kurira ana bago bichi ara akuga ati aciari baingi no bakorea bichi kinya nyuma ya ubichi yake kubanyithiria murigojo gukurukira kigina gya CDF. Mambo ya fees tumelipa fees, lakini wazazi nilikuwa na mkutano na walimu juzi usiku wa day secondary schools. Ni mauga lugha aciari ni marangentire ni mauga pato nali bechionde. Na leo mukengerwa ciana twega ni mubithe ciana ikengwa nene ri alimu antu makathie ndirenu ni mamenge kenda twamba gwiciria nundu ngiriciiri kuribire fees mbali na alimu manibie fees inu inge kuribire itigare ngiriciiri gana baya tumetwa ne mutugani kundingati ngiriciiri first term ngiriciiri second term ngiri na matano that untuntira isimuno. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Mwandiki munene kirirwa ngirwa kuko Moses Bayena ni amenerete bonene kunyiwa gwa kigina kia rwangirwa ugima kiri mpongeria mbanjetire kinyithitwe mbungene ya kaunti ya Meru. Ugite ni untu bwantho ni mono kwithirwa mbecha iritwa kiri rwangirwa ugima igaikwa kiri ureibwa marupurupu kongena kumukaririgite warigitani Peterson Wachira orotete thirikari ni gwita na mbere gutigwa batena bwa kuthithia onde mugomojwa clinical officers nandi tutonyete ntuku ya 73. Mwandiki munene wa kiama kia arigitani tabo clinical officers rwang'iro wa Meru Moses Bayene ni amenerete kunyiwa gwa kigina kia rwangi rugima bwa mwili kirubangane bwa kigina kia mpongeri takio supplementary budget kire ikinyetwe mbele ya bunge assembly ya Meru ni utongeria bwa kaunti ino. Kwena supplementary budget ile rombe kuthekiretwa ni executive ya Meru County Friday, na one of our surprises that ile atumbite kutha tukiariria mantu akutha kutena ndawa na cibitari nyingi wananchi bakumya itena ndawa. Surprisingly budget ile rombe kuthekiitwa na antu itheke kuongelo keraitirwe na mantu mengi ayongelimbia transport, accommodation, allowances tia antu bobisi. Kulingana na Bayene guteno bangane bwega bwa kigina giki ndwangire jina bata toguri bwandawa ikinyagirwa kigina kirendo anyinge tamali mampongeri dhini ya deni ya thirikari ni akaunti kirikemsa nayo ikirega kona Weru niyo bado tukoria turia rutiba kimabo mwiri ati assembly nombe kwethe scrutinize supplementary budget yako ya na bombe kwethe wakiongela ndawa na unfortunately iria turone KEMSA kiomba complain ikiwa twinera ndo ri nene muno batombo to ndawa antu twethira tukuongela mbia chekure ya KEMSA unfortunately katukwenda kuongela mbia tia transport allowances nambi na totaura tia ndawa. It's unfortunate. Na kagita kale arigitani baba bakinyite ntuku ya 73 kire mugomo utongere bonene bwa kema giki butongeretwe ni mwekeri wao Peterson Wachira ndibo menelete thirikari nene ni kulega kuonene wendi mwega kile kudhiria mugomojo. Huu mgomo labda wao ndio wanataka uendelee, sijui ni kwa manufaa gani na ni kwa nani, lakini kile ningependa kuambia Wakenya, kwanza ningewaambia pole sana na niwaambie serikali yenu imewaangusha. Wale watu ambao mlichagua wamewaangusha. Mlichagua gavana, mlichagua rais ambaye alikuletea waziri, lakini wale wanaelekezwa na katiba wahakikishe kila Mkenya ameweza kupata ile huduma ya afya ya kiwango cha juu zaidi kulingana na kipengele cha 43, lakini hawajafanya lile, hawaonyeshi kusikia hata ile huruma kwa yule Mkenya wa kawaida. Amonoguni baruti thirikari ino kwija methani kienda balaneria na kwegujana na mugomojo omba gukinya muthia. Basi ni vizuri tuweze kuhakikisha kwamba viongozi ambao tumewapatia uongozi na wale ambao wanaochukua ushuru wetu waweze kujua kwamba Mkenya mlala hoi, Mkenya yule ambaye ana mali, kitu muhimu ambacho kikikuja hakiwezi subiri ni ugonjwa. Basi wahakikishe kwamba wamefikiria vizuri na waweze kubadilisha mikakati yao juu ya sekta ya afya kwa sababu inatepetea. Kwa uoni ndiwa no mpumete Meru inkwenda Meru county ithwerie mbere kurecognize batwi kana ithwerie mbere kutwengage nikenda tumba kuresolve thina ira si Meru county. Kuma muje muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya.
MCA wa Rwirirwa Rera Felix Kithinji Ntuone ameneretie uejani bwa biuthi bia ndati na nguo cia michetho buria bwetithirwe ni ngavana Kawira Mwangaza akiuga milioni imwe ribatengete ni untu bwa mantu jau itatumirwa cionthe akienda kumenya ina matigari ja mbeca iji iri nkurukini. Ameneretie ngavana Kawira ni untu bwa kueja na nguo cia michetho ende atiejene mibira kana kinyaneti cia michetho ta uria kubati. Muthuru Muriuki oringi na nteto tariria ni kumenya ndio ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri wa ndio Rwirirwa Rera gitumina ndio MC wa Nteriji no Felix Kithinji yachumiritie akijana mukana na kuinto bila birigiri wa ndio bitangani mangana jwa mbeca iria athurite untu brabo kona bigwa tambaru ni mwenda ithire kinyo MC wa Kithi no matato jajaja mtu nabati gukira Murungu kinyoka ra kuia utumba kuia into bia tojugu no ntoriuga ikana kamero karitie ende gorore kora yere into bia tojuju buru ngavana tato iwoni indorete kabisa na ndaigwa iibwene na sana ngekira milioni imwe egutethia youth bakwa ende bakareterwa into bia chiringi ngiri kana rimwe no ntugwa ngavana rio kureta into bitujuri na no kumenya buru no kurimbi yekeri imbi mweshimoro ire kirito kero milioni ende ogwe ukareta into bia chiringi ngiri kana no kachumbura nto bakatumira ngarama chiao pejirita Kenyanza na t-shirt iwi ibu kubwa sana no nto mibira iko mbuti chiko neti chiko into bira ndekirita youth betu so tafadhali ngavana kinyoka ra kujukinto inda kure igwa kiao kiabure nara umete nara uchiariri eworo a subcounty administrator tigania wesi kaithia narare kenchai na ngavana I think na ngavana ibarare kenchai be abareta uniform bai kureta uniform be ya anto bai toba kai kuma kithoko yaba na nkro uniform ira bana nkerwe bai tanachio lakini uniform itene adhabu bateko manyanto be thaiba club anto bana nkro na uodheri ruare report ire irione ati nye uniform ira ni irenda ruchionde na kenchai anto barenda ki uniform mana ile mpaka t-shirt mana ile akaenda Kenyanza mana anarimwe muntu akaana na mbeca na mana thatu gitumi giki nandi bakuwa bakathingateria nikenda umabunga bomba kuonekana kutiketho kubo tumira mbeca cia thirikari bubui na kambire department ya sport yojo kwambiria rujo ndeta gwitia statement nonto oni ntekira mbeca cia muruire chi no monka nkari anto bakwa Rwirirwa Rera ko umtorora yire into bia ana au no tuitana nabo na au no tuitana na department yeu itongera tu ngavana Kawira Mwangaza so itukwenda kuwa untu bwo kwenyange into bia Meru ya kana ka Meru untu bwo tukurabo na ibo tukwenda kwera ngavana Kawira Mwangaza menyerera into bia Meru na tutetikiria o endelea kwenyange into bia Meru bwo kwenda kwenyange no ntumbeche ira shimwa batengete ke department ya youth kubanga youth imbecha chi around 46 million na kimando jege witina mbere kirwa ndiji MC ojo akeza kiwojo na gavana egoro nurandigarire mono na nyani ngwara ndirare ndatheka buru na ndaigwa ntheko kabisa wera ntu ejete Rwire maita 27 uga munye ejete itare imwe angakera itu ejete maita jaire narua uga maita jawe ejete Rwire ngakuria buru imbi weja no tangible ira urete Rwirirwa Rera uga imbi apart from Kenyanza na t-shirt into bya chiringi magana jaire narua ugata Rwire kwina thoko regime iwingi kwina ithima BNG ingovernors bau bangi kwina barabara cia thithitwe ingovernors bau bangi kwina shend cia bikibiki cia thithitwe ingovernors bau bangi au ugwe kwina ECD classes cibitari A12 farm ne renovate na thithio bwa ka governors bau bangi au ugwe maiteje ujonde wejete Rwirirwa Rera imbi umba kuganurete Rwirirwa Rera maiteje jonde wejete apart from Sarakazi na Ipindi na Drama Muthuri Muriuki Waru TV mutirijo kangangi itana mbere kurumira nteto twinchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki
Meru Dairy itukugwata ugeni ntuko yetu ya kenda ya monania jorithi ba ng'ombe cheria tariki 13 mwezi juju mwaka juju kenine kia ASK Gitoro Showground. Mugeni wetu wa gitio ni His Excellency William Ruto. Chiandikithie na society yaku weje uthome mantu jorithi ba ng'ombe noria wongereria ngarama chiorithi kurigiria mirimo gwika mathabu na kithomo gikinandi gia silage. Ukethira wina kanya ga kumenyana na arithi bangi athithia bandawa cia ng'ombe na mbeu cia ng'ombe bari gweta banthi cia ome na bagukundi gurune athithia ba irio bia ng'ombe no chemanie na endia ba mashini cia gukama. Ukamenya uria utumira urithi bwaku na kuona baite nene no menyane na arithi bangi bara ng'ombe cionaga nditei nyingi bagitumaira ngarama inka icio urithi. Ukona kanya ga kuthimwa na gutegwa mirimo mwanya mwanya utheri amwe na kuhewa ndawa na mataro ni ndagitari ba Meru Teaching and Referral Hospital na Kanyakine level 4. Ukagura ngarani cia gukama na chumbe cia ng'ombe na maguri ja nthi mbeu cia iria ria ng'ombe na waranirie na mutongeria wa nthi His Excellency William Ruto. Bwinthe ibogwati ugeni. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke. Kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ne Weru TV na Weru FM. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Nataka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizetere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Tiwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus.
Inanga itazu. Jojo onekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kinu kwa tukala ni wanyombe. Zuzu na Afya Plus. Anki nenye kezirire. Karenio haumbure terentima. Motuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya fanya ange na nyoroka tuona ambi. Afya Plus. Nasho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Ngoko watogeni oringi kirinteto chetu cheruthe mwengi chokera na nkuruki arito magana jathatu kuma ntere cia mutuate batiombite gucoka cukuru Mwankira Nandi. Bubone kuringana na DCC wa sub county ya Mutuate niwe Sylvester Mwangulure okuga ata thirikari ni betete na mbere gukanda na bunene no tumiri bwanda wa Chambugita na kinya kuthiria nchobi cha mungwana iri kuthukia ntura na gutuma chiari bakaremwa kuthomithia ana. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Igembe North ari na ripoti iji. Kuringana na Sylvester Mwangulura ne DCC wa Mutuate aliuga kuma cukuru ikurugurwa atayari bareketie na ukinyeria na uchokia ana nkurukia mwana matatu uchukuru baraba ethagiro bakiregarega cukuru na ende akiuga athina era nene ni ana kwegwa ibarwa abya kuruta ibyo byotuma kinya baingi bare akuthi cukuru. Child labor, kasi kwa watoto. Bado tumerudisha watoto tangu shule ifunguliwe. Walichelewa sababu ya floods, ile rais alisema shule isongeshwe kidogo. Tumerudisha watoto zaidi ya 300 kwa wiki 4 sasa, wale walikuwa nyumbani. Na tunasikia wengine kama wanachuna miraa. Yule mtu atapatikana watoto kwa shamba yake. Huyo tutamwekea kesi nje iko na child labor imepigwa marufuku na kwa ILO, International Labour Organization, na kwa serikali yetu ya sheria ya watoto cap 203. Nkuruki iyogo aliuga nonto bawongereku ubotomeri bwandago cha kulevya na kinya unywi bwa nchobi manto megi ana banini bare komamagwa nabo ibonekaete bukiongereka ntere ino. Hakuna mtu anaweza nangizi mtoto wa mwaka 12, mwaka 6 ambaye ako nomo. Haiwezekani. Na hiyo kesi ni mingi hapa. Ni kesi ni mingi. Mkienda hiyo hospitali utapata mtoto wa mwaka 12 amebeba mtoto sahi anakuja kliniki. 12 years ako na mtoto tayari. Hata maziwa ya kunyonyesha hana. Sababu ni mtoto amezaa mtoto mwingine. So child labor nimesema development hiyo ni vitu tutafocus kabisa. Tuchunge watoto. Ende na kuga ate bari mabitha abaokaria ibebanganitie boya korwa na nchobi ndege igwatho wa mwana kinyanda wa ino cha kulevya. Tuko na mautanjezi rates, sustained rates, na wameshikwa tena. Watu mambo ya pombe imeshikwa mingi, pombe haramu. Hakuna mahali unaweza pata wazee sahi wanakula hiyo pombe ya mitungi kutoka asubuhi. Watu walikuwa wanakunywa kutoka asubuhi mpaka saa 7 usiku. Inakuwa chaos. Sasa hiyo tumemaliza. Hata mtembea town hapo wezi ona walevi sahi. Pombe inapunguliwa sahi ile nafaa ya serikali. Kuma Mutuate Igembe North, Petan Class, Chabare. Chukuru mwanya kuma Tharakani bachemenie kienine gya Kamatungu kiri matindano jawini na Chomba Music Competition. Akiaria mwarimu munene chukurune ya Marimanti Muchomba nderebane arombete achiari kugwata mbaru iye wabia anabao augite achiari baraba inge bendaga mono kutegera uria mwana kuthithia kirasine bakorirwa kukuria biye wabiria bae uni mwene Nyamurungu. Paul Kabithe no kari machindano neja. Ibo watinda muthenya we mthikeni ya cukuru ya Kamatungu kiri machindano ma music festivals mono machukuru cha primary. Wasilisho la Marimanti wakatabau
Mashindano marama ombite ukujirwi mwarimu munene wa cukuru ya Marimanti Primary Tobo na Mushomba Ndereba. Tulikanete skuli ya Kamatungu School Day at the Body Primary. Ara tuli na matinda ma nyembo makiwango gya zone. Tuliaga cukuru 14 ila si yetagochwa classes mwanya cia kuthina cho sub county ila tokewa twenio tariki 14 nchuma ino yeyeta kiume giki yeyeta kiki twina kyo na ikenda tumba kwiga twishwa timu ya Kwira county ila tutakure kumya tariki ichia tariki gana lakini kwenda kuwa mbuga emunthe kuri na mashindano manene muno na tumbiritie kuona ana baba betu bena talents mwanya ila baumba kutweka bakarerwa nacho na bagakura na bagatweka antu bari na gitumi tio gota Marimanti Primary kana Marimanti School ere amona JSS inkwenda kuwa alimu berutaniritie nonto bwako watambaru mantu magukoria talanta mwanya ilana bena cio tuoneta kuri ana baye kuina kuri ana bakomba kuga mashairi kuri ana bakomba kurutha kinya set piece ukegwa mwana kuina rwimbo bwega na twara itha tukona itwagirite kuigwa tukigania tutetheria na baba emunde tio guturetete team 34 ira tuiretete nonto bwa ku present ndani ya zone level. Gabo na Ndereba akiririkania ciari gutigiri bakwiyika na nkuruki ko watambaru bia wa birabirikire anabao kwagirite tio guturi arimo twariria ciari tubere anababe na bomeshie na batu barete shukuru na bari na talanta mwanya nondo tawe twambirite kuona kinya mwana na kuthia kandike shairi wengwa na akareta tukamuraitha na tukamutethia na akaona mwana uyu akipresent na ikabua giki na scene fulani ituonete ana bagutunga rwimbo na rwimbo rwa rukaino na rwa karabwega ituonete ana bagu solo na bakorganize mantu mwanya utwara itha tukona aciari babwiri wekira mbaru kinya talent ino na benacio ngocogera aciari wa Marimanti School nkatho nonto otire ro batatu supportaga supporta shukuru na betu tokabaira iwango mwanya mwanka nationals na otiro twarona twina thina ya aciari na inkoberi bwega na ibathi na mbere gusupport ana na ikenda bomba gukuri talanta ciao. Kuma Kamatungu nkiripotera Weru TV Bito Paul Gwakabithe na bwakari bakiotene baibario ni bakumenerie tagari ria thirikari ria kwandikithia baria batiguchiomba bakiuga kuri na unkumania bunene muno buria bugwitithwa na mbere ni arungamiri ba matura baria thira baria batikurita mbecha ni batigimpione untu buria bukubatakanya kugunika kuma kiri thirikari bakienda uchonkuni bwa mpwe kuthithwa. Dennis Mugendi ena mateta ja utine kuri mwena joboga itijo gicigo kia ubunge kia Igembe Central untu kwithera gugikujirwa kiaramo magita kwa magita na uturo bwa akaribaba ingi bwithera bomi tanteresia maraene na ingi iria ciankene na Meru National Park akari ni bokiti kia kuma antoni yegi wandikani buria bukuthithwo ni thirikari aria bakwathira ati anene bao ba matura baria andikana na ungumania tora bona na bakwande nkegonde nkeba ningera mabuti na ingeno kabe bombe dimane ndebo andikira kumbandikira mbete nkaiya kana nkaiya mukoro womba manele ya ngandena njara nyoma baraba wetia kwandikwa ne anto barato kinyogo lelio kona burune anto baraba inindi lakini kuringana na kariba bare ana kuringana na tori baraba ile gorogera exercise ye ibakuwa bobe okinya batumbere kwethabagiri sivu tethio kwetweka barui baweta swambesa kenda baguma list ine ni andiari na muthuro na kurira kwa nkoro no ntubo ko exercise ire kubwithikita kiutine antu aba batute thirikari batute thuka sa area managers ba baibaru sublocation kwetweka akabaere andu ya ntubo bakiutine araba batikwetha batetha cia aba benge no betia mbia imazabuiri yake ya kwandikana na ya kwandikana no zore ba kwandika zore bo bate kwandika baraba ukari no batu baraba na Nandi iromba riao kiri thirikari kuma obisi ya DCC wa Kiengo sub county ni gutigira mubango juju gucokerwa kenda akaribande kwa na njira ya uma na weru kenda nteto ituguria okya gutha ituguri naki itugurombe kanswe na yombe gutheka njira ya fresh ringi na yandika no mitaratara ire bati kwandika no utigira munduro we no batu no kwandikwa na okya utweka exercise ye egwite nufaisha antu bara bena mbecha thirikari ikiwa kwena tutengera kiwango kira tukarita kenda twandiko kana antu betu
tukuromba thirikari tukuromba tole sobo ya turo ko na bira bikwendekete tukubati kuyabyo kenda ntuko wenge twetata Dennis Mugendi Wero TV ntolene akiotine wandine athirurujine Igembe Central County ya Meru. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na nkatha yawe Pastor Dorcas Rigathi ni bagwatite ugeni kana karia konekanite kuthara na matinda jantungo ya poem kirima mbura ja maromba ja akurino bakinthi guruntere chia Nakuru jarajari chukurune ya Nakuru High. Mwari ujo Princess Angel Nyaeto wirane bwa kuthomithwa ni munini wa Rais mathomo jawe mwankandiria akaingia iroto byawe ni untu butumite Angel na ngina wawe bachokia nkatho na kuria ana bangi baria bari na yewa gotigira ni baguchionithania. Full man in East and Central Africa. For Mrs. Rigathi, call her Pastor Dory, the unsung hero, the pillar behind religious success. As the wise said, behind every successful man, there is a great woman behind. Then stamp say that says, if you need before God, you shall stand before men. I was very impressed by your point. And when you told me you're having challenges in going to school, I thought I went to you. I'll take you to a good boarding school. Is that okay? Yes. Will you be happy to go to a good school? Yes. So that is what I want to do. I'll send you just now to school. And we see how it goes from there. Yeah? Go and see the school, get interview together, the teachers. And as with another few days, you'll be ready to go. You want to go to school? Yes. You do? What did you get in mathematics? 90%. 90. Wow. You're in standard 6, right? Yes. But you look very young to be in standard 6. Amekuwa hajaenda tangu Januari. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto chetu cheruthe mwetu chemani 3:30 kiri jina inge nkuru kimbita Maureen Kinya muonanire